Yet the moon and seven doing a moon that you never see it. Then the other book Juaben. And I watch a chair moon from now watching a Juaben Nana Akusia a child mouth or so. Juaben my him, I said not going to think I say any doctor. And then we see our neighbor grand a pampan and so and which is a young Cassa a day at once we are Saturday and a cattle. And don't say a walk up with say this year a year Juaben and seven and crack. Was he near Juaben and seven? Nayana a year of fire dear teacher Kantaka and Wahanoma one or monarchical historian and I think it's another just and what the about the show. Amadi say you a different job when you do. A DNT and I have probably trust and talk to a couple food and a job in there so buy. As I see you see any meeting at the market. Papa, I'm more cabo, Major Soup, more handsome, sad, Major Swag. Over and if you know what you train moon or the common name, now what you is so Juaben. And I am an acquisition child, so Emmy and Sunny Dotty ye. Now, Yana name singing. Now, the nurse said was also so. And they yet nay ye, as I am I say that Madame Juaben. Yes, Juaben. Abacosem. This is Juaben. Emma Asante. Eka Juaben. Eka Juaben mine. That's our mine. And you say, Kese, and Kitty, and Adantam, and Sabi Assassin Yantam, and that. Omuna come Boma, some mine. And Jake Gamia, near mine, the sea about one. And come, Emma, your father sentiment. It is a Juaben Cassan, say I was seeing who be a master of the camp. No, Cassanti, some Ramino can say, a mine, I can say, any Kuma, and a camp of Momia Santa Mine. Some Ramino can say, on Mumbai, a mine, Makum Adios. Titiwaru, Nanka, Romukosa. Wakura kombedu amai beso yene abrofonto kwantoko yi na amai no bebre afrim Juaben de waka ho afritete abepem nemre BBC kura no twene ho a onko bifiso waka ho na echechiri santeman asanteman abose ana ne kofa bae amai ba makuma be se dubi de omuna asanteman chichire no be si wo mona so Juaben edi mutintima se ka let's say Juaben mine ka asante abose ho amai omoka bo ma asante be ya asante na ye hye Juaben so yo oyukuni asante ngene so yo Chiame anase osante hene enne sebi so sebi nya Juaben mine no omo ye nuano anase say necessity yo enyina ho mo se omo ye busu ba ko enso busu ana ngasa biana ebibemben che nti ye fa Juaben osante hina ana Juaben ne kumasia I want on the paper. That's all more paper. That's all more shut down. It is here with Juaben. For Juaben, yes, we are near something. Juaben. If we now know, I know what you train with me. You who say, I Juaben ba. Ninya ye Juaben kufu from Kahon. I mantem kufodia. And I think so. I have quite. When me and Sammy, or more you from Kumo, you are not saying, you are my friend, I can't mind it.
Enche da nwura mu saa nkoye se obi na obi efi ye fro baako. Nanso sade omusi ka omu hobom fa no ene ye de kire se wonum omu ye nipa baako ana ye fro baako. Eye miensa na wo boye. Eye Juaben ya ewo sekire. Wa santimemu Ashanti region. Ana Juaben a ewo Kofodua ya eno nso wo Eastern region. Ana amanse anso bekwai ena wo amanse. Sa enuanom miensan eya enuanom a otim ba bia enyeyi. Na Juaben dadam anase Juaben pani ewo Ashanti region sechere. Ene the fire ewo amanse no so Ashanti region. Wonu mo ye nuanom a o mo tena bo mu free titititi. Ya yanti wo montem. Omu mienu nsu nuane Juaben a ewo Kofodua ewo Eastern region. Na Juaben ewo Kofodua ewo Eastern region. No onu mo nso nanka wo ne Juaben a ewo sechere no. Omu no mo nyina na wo sechere. Bibi na siye ana omu enuanom eye kumase ene Juaben baka ni no mu mienu bomu no. Ntawantaba biba wo montama na anu oten enjema Juaben ene ne dom nyina tuko achim ema abrofo a na omo wo mayimu samre no ebuwa ye ma omunya asase wa achim ho etu aka ma omo ma omo kotena so na no na osande ine foforo baaye na osi da bi yesi ya munyina mokoye won samra empata bia muhie bia no de be mam ampa empata ko so ema omo sa da o mani baaye na omo ba no efa eka ho onu ma omo ka ho no omo nene yefro mu Juaben foforom anase Kofodua Juaben ya ewo Eastern region. Onu ma mko ya omo esan baaye no mpanimfo ane wo mu no ena sa wo machi baaye omu no baaye no oman no anu o machikire ndada no e friend Juaben a ewo sechere no omo sa betnae no omo sa chikire na foforo ya ene Juaben a ye gina nei a uhuni enti omo no kase bia mo no ye kase Juaben dada mu ene Juaben foforo enti na je so omo eye enuanom ana enso de mienhwe ande enti na ye free Juaben eye sechere ene sawasha sechere man no da ho no aman ni pi ene wo mu omo aman ewo mu Juaben no ohuru no ba bia ye gina na e friend Juaben no sa e fa ho no ya to din Juaben no e wo sechere no ensuta wo sechere people so wo sechere mampon e wo sechere enkro akese ya omode wo mo ho mawunzo so wo sechere mawunzo e wo sechere so wo sechere amai e wo sechere sa enkro wenu nyina wo sechere na sabe ono Juaben yine no aye santi yine nua prako abe no oni wo ba bia benine no ope wo timifa endi ahemfo pi na wo sechere ho ano no eresa na homrane se oni sechere oni hwan ko kase enti sechere okay ene wo family sanhwe ye he kumase anase osan ko be refer santo kotoko hene kokofu ene kwamo ene ye sebie so sebie nya do sante ene enuanum people ankasa yo ye ka kokofu
na si ye pun compose akɔhwe akibim de kae no Juaben ye wo Ashanti region any Kenya Betwwen region any Bekwaya no so wo Ashanti region no ye kama no kosi se omo ye nuanom rekwa oka omo nyina abom se omo gyina fa kwa ansa na wo ba Kumase so a ofa kwa na wo ani wo ba Kumase so a eno so yanka hu se Kumase ene Kenya ase ga no so Kumase fabric Kenya ase enna kokofu ya no so wa manse saa miensen so omu nyina so aka omu hobo oba ba ko ase nti oba we yase ekuo ba ko no oba we so ase ekuo ba ko eno ekuo no bi nyina ka bo ma omu nyina so akohye oba ba ko ase omu ase akwenna enina ba ko enti na just say metwase ya na say eye search Juaben ena before die Juaben eni Bekwai amanse pemu mu nyina ye ba ko omo miensa de ba ena se de so se de ye ko be refer santo ko oni mutu eni fabric Kenya so enso so ye ade ko e mo sa ka omo miensa ye ense nyina sa de omo nyina to sa ko tie de ba omo ya yo ko de e mo ojamudi omo sa na kwan ba ko so ansa na waba ayekufu ko ba kwa ya omo so atu omo adako e kontena e kwani kwa mo kontena se ne kontena se nsuta echem omo so hu omo hu se ade ba omo fa kese pa wo Africos no wa ane omo na omo fa kese ono mo so ye omo edi ka abụba omo di no omo nyina wo fa ya osanti nanga sakra eka ho bi omo wo fa ene ayi adakofo na say ayi so say mu chiche ene wo fa me ye share baby asante apo ma ba bedru pempenso mu ya ayekese akron amama ya akron so wasante hene anase ene eye be asiye no ko be refer no ko ene tu eye sabe kuma e wa hene be hia wan kasa ne ban kunya ana abimpo eye nso so wasa tu eye wa hene be hia and wasante hene amani mu esa say ne bra ene be si na nemu ewo Juaben sabene die yo pebia otimu ko si anai enti anya de bia na mama so basuma anga saneba sa o masina nai bushasam ena Juaben Bekwai Juaben kasiem Juaben kumam ene Bekwai ena ade ne si omo na so anda omo so enia ene sade na sande ina so na ba ne konia no enti unia ba oyo de ba de omo so ba anya sana obesi omwane papa ne anya sana ma me so we so ensi ena ye o be nya ni edu so wo kwa chia papa ne mu a o se fia papa mu ansa na wo chia na eno ne mpa ni nsem de afa ne ehunu bie ka anya sade a ye mu ni se osande ne etu obi se na ya ogina ho se yo godu baby godu ni papa no mukrom papa kuma krom na se adania e kompi
fie ehihye enti omo hode yekomwa no ene for me yes and church se bi so se me ade o hene wo kwa yi a pempe wo kwa yi eya no wo kono o fodia ye hu so wo ko anadwa kwantu ene dwabe e se bana anadwa kwantu edinti ene o sante hene eye ko fodia ni dwabe eye se che dwabe but ye ne abeko ye no o ko no anadwa akwantu so ye be hu a asembi ehu ni adanse ayetwa bi etwa ho bi de adanse na wa kan wo se oko anajo akwantuo ena okoye de seso oye e ba adwaben beni mu ana adwaben dade mu no eno nso ni nua kumasa eno nso oba no anajo enti ekire yese enuanum ana eye wo mo ade se de wo mo pano ene wo mo ye no enina se eye amani a eda busie mu a ese se osante hene ebeye sebebe se yesa de na se no me ya amani ese se osante hene ebeye na wengu so no osante hene nkwa yie ntoa so se eye ba ko kwa ne dot yie no asama na na musi ne yesa ba na bempo yie na was on asa ba na najo akwantuo na afentu so eye Thanksgiving service osante hene ese eba yo na chiro se onu ari fie na asebase enti ona oye na yi onu na yi ni sine na so ni ne nkuma no ana ehu o mo ahe omo ne no na ye de omo ye bia ni wa sebe ne hu ni mu ana omo susu ho nkyira ndi so baba no baako so baba no mienu so baba no mpensa na de aburo sa no na say ono ani maani e ono ani maani yi se bi wo peno eno wo ye no of already ye dey ankomo ni ba na wie na na kwasu ya cha mo a to so emiensa e ye dwabe maahe ma ene ye no eye na bempo ye twato dwabe e ma akonya wada mo to so se yo we ye asemo a sebe de yesu anu ngoma mo no ye mpre ye ho ankoka na ngoye saa na akoyasa ese wo no mankasa ne ebe wo mo de busa wo no mo kire ane weda wasepa ente ne efi eyeyi fiti afenu se wa hanu mo abekom enne edin ne won hu a edanso ewo eye dwabe mahima edoti ye ne na brempo ye mu a eno ya ho adus eya adusu ese se yesu amade titru ene kwadwo a eye dwabe mahine etena se a eye ye beno no ene se bi so se bi nya problem we fa sam ka to hene de no enso siye gu adinta enso ye wo mu ne se dwabe dane mai ne mpani sam asa akra every to ko hene de ya bi anasa ya kan sam ya na ye o man wanga sam mpani sam ne bi wa ene o sam de hene de esisa ana esise obaka na sha pepepe ebi so hono mo a omo so kra wa hediem na kwajo man ka sa no be bi a kwajo mo free baye efi kabe no na pie bonire bonire na ko pie da ben fwa efi kabe ebo sese e bonire na de koi efi ono efi bonire na ko ya bakororo eno so na se to pajo mo e ma se e di Africa be ana ko bonire da nchira ani nchira no eye ya be fo pro ya na ko se ana e ko
mane mwaso enti ni bagwa Yes, I was your corner and one of Juaben. All the people who come up to and that's why I was your corner. Said yes, I said it now. Well, everybody with the mouth of Santa Kennedy, and dancing. I and I am a teacher, I Kantaka, when I get that history and I'm afraid and I'm in the industry. I said, the Santa Yaba, I want you and I am by Juaben. Not to see you sing every 1 day. And I don't want to say, because I'm a subscriber, I'm not sure from Senior Biabe. It didn't ever, Mammy, to be a point of my crowd.